chibai ule tuna hian Middle East 200 borok chu asa hle maya thil thleng mek awm le ta khovel thil ti thei ber United States of America chuan a khole tuitele asum don na long te himna turin thupek poimo tak a chhuat rup mai Iran in Strait of Hormuz le a chevel tuipui athunun toma abei chu America in angai thei talawa film khur thu hla a au chhuak pui ta enge achan engwanga hetiang thupek hi chuange ani ilo thlirang u tuna thil thleng mek hi US Maritime Administration MARAD chuan nimin lok khan thupek thar an chua hi tu te tan nge United States flag tar long zong te tana hriat tir na khau tak ani a thupek chu hi ani Iran tui chung haya kal su a thei chin a hlataka omang cheu borok hi atang hle maya America sarkar hian Iran ramin Abu Musa le Tom Island anti te anral thom le longte an hroi bo thin na mun hi nei lo turin a hril ani hemi hmuna hian Iran hian longman le hren aching hle a hi America chuan a khole tuita chunga a thlen arem tilo burani chik takin hanlu childon chin te ang engwanga America hian hetiang warning hi penge ani hlauwanga ni lo strategy fing tak ani zok kumsang hi som pakwa tang khan Iran hian Middle East tuipui khovel sum don na kongpe mo bermaya hian dan lai dun bo chia in sumdong longte aloman photo a nikum lok bo khan Advantage Suite le Niovi longte an mana kumin January thla khan St Nicholas long an man bok America hi khovel super power ania ami puitale asum don na longte himna hi angai pe mo bera Iran hian provocation emo chau chuatumin ma lama se America chun fing takin ami te chu thangkama an o aphal lawani hi chaklona ani lawa finna ni zok tuifinriat hi khovel pumpui ta ania zalen taka veiwana hi America hian ahum haltlat ani chu wangin boina chok chuak tu Iran laka in thiar fi hlim ri tura alongte a hril hi hroi tu fing tak le pathatak afate himna ngai to thin tu chet danin ainang hle ani US hian aman ruata hi da khomin atul huna chon che chok thei reng din huna ading renga ma se indona le boina chok chok masatu ni adu lo Iran ero chon vole in ro sa chungin tuipui borok ati chemeka ma se America chon amit alena abeng achikar rengani hritur pe mo tak chu America longte chu Iran tui chung atanga hlataka him takin ankal zel donani ti chuan khovel chanchin thar atang hian tharau nun chomna tlem lo la chok te ang voina kan thil hriat chu vo khanna le film phurna ni America sarkar chuan alongte chu melmate thangkam le hlauom laka filhim turin a thei chin a hlataka omro u tina hrila hi Bible thofing kan hmunan hian awa inzul tak em thofing te bung samni pani chang thoma chuan mi hmang hre chuan thil thalo chu a hmuin abiru thina mi mol ero chuan aton mei thina atwar pha thin tin min zirtirani America sarkarin alongte himna tura warning apek angche hian pathian po in kan nun hi solna laka thlemna laka le minti chhei thil laka him turin warning min pe fo thin Iran tui chung hlo om tak ang hi kan nun a om veya chu thlemna munte solna munte le kan tharau nun ti chhei thil te hi anni pathian chuan kafa chumi mun atang chuan in thiar filim ro a thei chin a hlataka omro tin min hril ve bok ani mi fing chuan chu vo khana chu a hria hlo om apum pel thin voina hian khovel sarkar chak takin ami te ahum halang hian ipa wanami point I himna adua athupek le avaw khana te hi kan himna tur ani ti hria in amarin tlat chungin inun khalze rangche chanchin thar le tharau lam thil thuk zok le ngai nom zoka kan zir ho zel theinan he channel hi lo subscribe la like button comment me sakla ingai dan te comment lama aron soi ve ro le tuna tan chon ni man nom vek ule pathian veng chu ro se